Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Dr Frank Habineza arasanga u Rwanda rudakwiye kurebera ubushotoranyi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu karere ka Kamonyi hari abantu batanu bapfiriye mu kirombe. Ni nako Inyanza Ribu yataye muri yomba abagabo batanu bakekwaho icyaha cya genocide. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yaganiriye na Kenya ishinja guha urubuga AFC irwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu Burundi mbonera kure zirashinjwa kwica umurundi wageragezaga kwinjira mu Rwanda. Somalia yasabye umuryango w'abibumbye guhagarika ubutumwa bwayo muri icyo gihugu. Naho ingabo za Isiraheli noneho zatangiye kurasana imbona nkubone na Hamas. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Mbaikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku Rwanda rushaka gukorana na Senegal mu by'umutekano. Imwe mu ngingo zajyanye Perezida Paul Kagame muri Senegal ngo aziganireho na mugenzi we Bassirou Diomaye Faye no bufatanye mu rwego rwa gisirikare hagati y'u Rwanda na Senegal. Amakuru aravuga ko ingabo z'u Rwanda zizajye zitoza za Senegal. Ku rundi ruhande hari kurebwa n'uburyo Rwanda yakwagurira ingendo zayo muri Senegal no mu bindi bihugu biri mu karere iherereyemo. Senegal ni igihugu kiri mu byateye imbere kurusha ibindi byo mu burengerazuba bwa Afurika. Bavuga ko ari nacyo gifite imiyoborere ya demokarasi hamye kurusha abaturanyi bayo. Imikoranire ya Senegal n'u Rwanda kandi ifatiye no ku ngingo y'uko ibihugu byombi byahawe ikoranabuhanga ryo kubaka inganda zikora inkingo n'imiti mu rwego rwo kurinda abaturage kugerwaho n'ibyorezo n'indwara zikunze kwaduka mu isi ya none. Bassirou Diomaye Faye yasimbuye Macky Sall wari inshuti ya Perezida Kagame ndetse no mu gihe yarahiraga, kandi nyuma yo gutsinda amatora Perezida Kagame yanditse kuri X ashimira intsinzi ya Bassirou Diomaye Faye anamwizeza ubufatanye. Dr Frank Habineza asanga u Rwanda rudakwiye kurebera ubushotoranyi bwa Kongo. Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda Dr Frank Habineza asanga u Rwanda rudakwiye gukomeza kurebera abarushotora ahubwo ko rukwiye kwirwanaho mu gihe rwatewe. Yabitangarije mu nama nkuru y'iri shyaka, inama yaje no kwemerezwamo urutonde rw'abakandida depite bazarihagararira mu matora ateganyijwe mu kwa 7 k'uyu mwaka. Agaruka ku ngingo y'umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr Frank Habineza yashimangiye ko u Rwanda rudakwiye gushotorwa ngo rurebere. Ati twagaragaje ko tugomba kongeramo imbaraga mu kurinda umutekano w'igihugu cyacu, ndetse tuvuga yuko dushyigikiye yuko u Rwanda ruramutse rutewe rwakwitabara, ariko tuvuga yuko habayeho ibikorwa by'ubushotoranyi kuko twarabibonye ko indege zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigera mu Rwanda, mwabonye n'abasirikare bagiye bambuka imipaka bagera mu Rwanda n'ibindi nk'ibyo. Biragaragaza yuko rero rushotoranye. Iyi nama nkuru y'ishyaka ibaye mu gihe buri gihe gito ngo ryitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azaba mu kwa 7 k'uyu mwaka, aho rizaba rifite abakandida muri ibyo byiciro byombi. Naho mu karere ka Kamonyi abantu batanu bapfiriye mu kirombe. Abantu 15 baburiye umwuka mu kirombe cy'amabuye y'agaciro, batanu muri bo bahita bapfa mu mudugudu wa Gatwa mu kagari ka Kazirabonde ho mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi. Byabaye ubwo abantu 15 bari mu kirombe cya koperative yitwa Komika bari mu gikorwa cyo gukogota amazi mu kirombe ngo babashe gukomeza akazi ko gucukura. Mu gihe bari muri ako kazi ko gukogota amazi, moteri yabazimiyeho maze bafatwa n'umwuka wo mu kirombe, abakozi batanu bahita bapfa. Abapfuye ni Ngengimana Eric w'imyaka 32 y'amavuko, Ngendahimana Fanuel ufite 36, Manishimwe Jean Pierre w'imyaka 29, Ntakaziraho Jean Damascene ufite 35 na Ndayishimiye Gaspard w'imyaka 22 y'amavuko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyepfo SP Habiyaremye Emmanuel yemereye ikinyamakuru Igihe iby'aya makuru. Ati bikekwa ko moteri bajyanyemo yabacuza umwuka, batanu muri bo bahita bitaba Imana, nawe 10 bakurwamo ari bazima. Harimo batanu bajyanwe ku bitaro bya Remera Rukoma kwitabwaho n'abaganga, abandi bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Karangara baravurwa barataha. SP Habiyaremye yakomeje avuga ko iperereza ryahise ritangira kuri iki kibazo. Yasabye abantu kwirinda kwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyane cyane mu gihe cy'imvura. Anasaba abaturage gutanga amakuru mu gihe hari ikibazo nk'iki kugira ngo impanuka nk'izi zirindwe. Kugeza ubu imirambo y'abanyakwigendera yajyanwe ku bitaro bya Remera Rukoma.
Mu karere ka Nyanza aho RIB yataye muri yombi abagabo 5 bakekwaho icyaha cya jenoside. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi abagabo 5 bakurikiranyweho icyaha cya jenoside. Abafashwe barimo Nsigaye Valence w'imyaka 54, Kayihura Innocent w'imyaka 51, Ndatimana Idrissa w'imyaka 52, Mugabo w'Inkaka Musa w'imyaka 71 ndetse na Majyambere Innocent w'imyaka 48. Abo bose bakurikiranyweho gukora jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 aho bakekwaho kuba barisha abantu 6. Iki cyaha bikekwa ko bagikoreye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Kavumu mu mudugudu wa Mukoni. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu gihe dosiye zabo zigiye gutunganywa kugira ngo zoherezwe ubushinjacyaha. Nsigaye Valence akekwaho kwica uwitwa Uwase. Iki cyaha akaba yaragikoreye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Rwotso mu mudugudu wa Mubuga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Kugira ngo bimenyekane ko Nsigaye Valence yakoze iki cyaha, byaturutse ku ntonganya zabaye hagati y'uyu mugabo na Musabyimana Donatille ubwo bari mu kabari. Musabyimana ngo yamubwiye ko yirirwa yidegembya kandi yarisha umwana witwa Uwase mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo wemera iki cyaha cya jenoside yakoze afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kibirizi mu gihe dosiye igiye gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ingingo ya 91 ku gisobanuro cy'icyaha cya jenoside ivuga ko icyaha cya jenoside ari igikozwe kigambiriwe kigamije kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwene gihugu, ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa ku idini bazira icyo bari cyo, haba mu bihe bisanzwe cyangwa mu bihe by'intambara. Ibi bikubiyemo kwica abo bantu, kubatera ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe, kubashyira ubigambiriye mu mibereho ishobora gutuma barimbuka bose cyangwa harimbuka igice cyabo, gufata ibyemezo bibabuza kubyara, kubambura ku ngufu urubyaro rwabo karuha abandi bantu badahuje, ku buryo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. RIB yasabye abantu bose bafite amakuru ku bantu bakoze icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bazaho imibiri y'abazize jenoside yaba yarahishwe n'abakoze jenoside ko batanga amakuru kugira ngo hatange ubutabera ndetse n'iyo mibiri yimurwe ishyingurwe mu cyubahiro. Naho Nyamasheke umukecuru w'imyaka 97 yasanzwe munsi y'umukingo yapfuye. Iryo yavuze Julienne w'imyaka 97 wibanaga mu nzu mu mudugudu wa Kanombe mu kagari ka Kagarama ko murenge wa Mahembe y'akarere ka Nyamasheke yasanzwe munsi y'umukingo yapfuye, bigakekwa ko yawuhanutseho akagwa akabura gitabara karinda hanogonokera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahembe Uwizeyimana Emmanuel yatangarije imvaho nshya ko iby'uru rupfu rw'uyu mukecuru byamenyekanye biturutse ku muturage wahanyuze ajya mu murima mu gishanga kuko ari hafi yaho. Ahageze arebye munsi y'umukingo abona umuntu w'umukecuru haryamye, agiye kureba neza asanga n'uwo mukecuru wapfiriye. Yavuze ko atazi isaha yawuhanukiyeho naho yaravuye, ariko ko abaturanyi be bavuze ko hari igihe yajyaga akinga inzu akaba agendagenda byo kurambura amaguru cyangwa akajya kuganiriza abaturanyi, akanagira musaza w'imyaka 100 abaturanye mu mudugudu umwe nawe wibana wajyaga musanga bakaba baganira bota akazuba. Basanze yari yakinze yagiye ariko batazi aho yari yerekeje. Yapfiriye nko muri metero 100 zaho yaratuye. Tukiri mu burengerazuba bw'u Rwanda ku Nkombo umwana w'imyaka 5 yarohamye mu kiyaga cya Kivu arapfa. Irumva Pascal wo mu karere ka Rusizi yarohamye mu kiyaga cya Kivu ubwo yaragiye kuvomamo amazi ahita yitaba Imana. Byabereye mu mudugudu wa Muhora mu kagari ka Kamagembo mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi. Isaa 5 z'igitondo nibwo uyu mwana w'imyaka 5 yagiye kuvoma amazi mu kiyaga cya Kivu yijyanye, ahageze ahita arohama birangira yitabye Imana. Abdul Jabbar Ntahomvukiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo yabwiye ikinyamakuru igihe ko bakimenya aya makuru bajyanye n'inzego z'umutekano na RIB impanuka yabereye, basanga atari ngombwa ko umurambo w'uyu mwana woherezwa ku bitaro gukorerwa isuzuma. Agace umuryango w'uyu mwana utuyemo kamaze kugezwamo amazi meza, ari naho Gitifu Ntahomvukiye ahera asaba abaturage b'umurenge wa Nkombo kujya bakoresha amazi meza ari mu mavomo Leta y'u Rwanda yabegereje aho kuvoma mu kiyaga cya Kivu. Avuga ko niyo haboneka impamvu ituma bajya kuvoma aya mazi bidakwiriye ko umwana yijyana kuvoma mu Kivu atari kumwe n'umuntu mukuru. Ahantu uyu mwana yarohamiye hafite ubujyakuzimu bwa metero 1.5 bivuze ko umuntu mukuru atarohama ngo apfe. Naho imvura ngo ishobora kugenza make mu mpera z'uku kwa gatanu. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu gice cya kabiri cy'uku kwezi kwa gatanu, no kuvuga kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 20, hateganyijwe ko imvura izagabanuka ugereranyije n'ibice bishize. Meteo Rwanda mu itangazo yasohoye ivuga ko hateganyijwe ingano y'imvura iri hagati ya 20 na 80 mu bice bitandukanye by'igihugu. Iminsi iteganyijwemo imvura izaba iri hagati y'iminsi 2 n'iminsi 4, ikazagwa ku itariki ya 11 no kuva ku ya 16 ugana mu mpera z'iki gice bitewe n'ahantu. Meteo Rwanda kandi ivuga ko kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa ubutaka bukaba bumaze gusoma, ingaruka ziterwa n'imvura igwa iminsi yikurikiranya harimo imyuzure, inkangu n'isuri bishobora kwibasira tumwe mu duce tw'igihugu. Mu makuru avugwanze y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiriye na Kenya ishinja guha urubuga AFC irwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi.
Minisitiri w'intebe wa Kenya akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi yaganiriye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ihuriro AFC ry'imitwe ya politike n'itwaje intwaro rirwanya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ishingwa rya AFC ryatangajwe n'umuzabikorwa waryo wanabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo Corneille Nangaa ubwo yari ari muri hoteli Nairobi muri Kenya ku itariki ya 15 z'ukwa 12 k'umwaka ushize. Icyo gihe ryihuje n'umutwe witwaje intwaro wa M23 wari uhagarariwe na perezida wao Bertrand Bisimwa. Guverinoma ya Kongo ibinyuje kuri Minisitiri Rutundura yasabye ya Kenya gutanga ibisobanuro ku ihuriro rirwanya ubutegetsi bwabo ryashingiwe Nairobi no gukurikirana Nangaa wari ukiri muri iki gihugu, gusa perezida Ruto yabiteye utwatsi. Minisitiri Rutundura yagaragaje ko igihugu nka Kenya gihuriye na Kongo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba kitakabaye cyemera ko ishingwa ry'ihuriro rirwanya ubutegetsi rigitangarizwamo, ko ahubwo cyakabaye kinakurikirana abarigize. Rutundura yafatiye urugero kuri Kenya agaragaza ko hari igitotsi kiri mu mubano w'ibihugu bigize uyu muryango kandi ko kudafatanya mu gukurikirana abantu nk'aba bisa no gufatanya cyaha. Musalia Mudavadi rero yagiye Kinshasa ubwo sosiyete itwara abantu n'ibintu ya Kenya Airways yasubukuraga ingendo muri Kongo tariki ya 8 z'uku kwezi nyuma y'aho abakozi bayo bari bafungiwe Kinshasa barekuwe n'igisirikare. Muri uru ruzinduko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya yahuye n'abayobozi bo muri Kongo baganira ku ngingo zitandukanye cyane cyane zirebana n'intambara iri kubera mu ntara ya Kivu ya ruguru n'uruhare Kenya yagize mu guhuza impande zihanganye. Kuri AFC Rutundura yagaragarije Mudavadi ko guverinoma ya Kongo yababajwe no kubira ihuriro ryarashingiwe muri Kenya, naho musobanurira ko ubuyobozi bw'igihugu cyabo bwababajwe no kubona iki gikorwa kibera i Nairobi. Mudavadi ati ubwo ibi byabaga natwe twarababaye, twizeye ko mu gihe kizaza bitazasubira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukorana n'ibihugu by'akarere mu guhangana na AFC M23 hashingiwe ku masezerano ifitanye n'u Burundi. Ingabo z'ibihugu byombi ziri ku rugamba rwo kurwanya uyu mutwe. Tanzania nayo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka yataye muri yombi umujyanama wihariye wa Nangaa Eric Nkuba imwohereza i Kinshasa. Naho mu gihugu cy'u Burundi abantu 38 nibo bimaze kumenyekana ko bakomerekeye mu gitero cyagabwe i Bujumbura. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi na Minisiteri y'umutekano w'imbere Pierre Nkurikiye yatangaje ko abantu 38 ari bo bakomerekeye mu gitero cya grenade ebyiri cyagabwe muri gare ya Bujumbura. Nkuko amakuru ava mu Bujumbura bivuga, grenade imwe yatewe ku bagenzi bari batonze umurongo muri iyi gare mu masaha saa 9:30 y'umugoroba w'itariki ya 10 z'uku kwezi. Indi yatewe hafi y'ikigo cy'abapolisi bashinzwe kurinda inzego zo mu Burundi, gusa bakomeretse ntabwo bari bagatangajwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije imiryango y'abakomerekeye muri iki gitero, ateguza ko abakigabye amaherezo bazafatwa bakagezwa mu butabera. Ati twihanganishije bivuye ku mutima bakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba cyabereye hahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Bene Burundi ni mukomere, iterabwoba ntiryigeze ritsinda amahoro, bitinde bitebuke ababikora bazafata bacirwa urubanza. Imana niyo nkuru. Ku gicamunsi cy'ejo ku wa gatandatu, Pierre Nkurikiye yatangaje ko mu bantu 38 bakomerekeye muri iki gitero harimo 5 bakomeretse bikabije, asobanura ko nta numwe wapfuye. Iki gitero gikurikiye ibyagabwe i Bujumbura mu mezi ashize, kirimo icyo muri zone Gatumba cyo ku itariki ya 22 z'ukwa 12 k'umwaka ushize. Umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara niwo wakigambye. Aha mu Burundi rero imbonerakure zirashinjwa kwica umurundi wageragezaga kwinjira mu Rwanda. Abarundi babiri baba mu mutwe w'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi uzwi nk'imbonerakure bishe umurundi witwa Nsabimana Philippe wageragezaga kuza mu Rwanda. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kiravuga ko Nsabimana w'imyaka 22 yishwe ku wa gatanu ku itariki ya 10 z'uku kwezi ahagana saa 8 ubwo yashakaga kwambuka umugezi wa Kanyaru kugira ngo ajye kurema isoko riherereye mu murenge wa Cyahinda mu karere ka Nyaruguru. Uyu musore wari muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza yafashwe n'izi mbonerakure zarindaga umutekano ziramukubita. Umwe mu baturage wabonye ibyabaye avuga ko ari imbonerakure zarindaga ku gace zabikoze kugeza apfuye. Uyongera ko izo mbonerakure zamushinze icyuma mu gutwi ari nacyo cyatumye ashiramo umwuka nkuko SOS Media Burundi ibitangaza. Tuve mu Burundi tunyarukire muri Somalia, aho iki gihugu cyasabye umuryango w'abibumbye guhagarika ubutumwa bwawo muri Somalia. Guverinoma ya Somalia yandikiye Loni iyisaba guhagarika ubutumwa bwayo buzwi nka UNISOM bwafatanyaga n'ubwo umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu guhangana n'umutwe wa Al-Shabaab. Somalia yatangaje ko yifuza kwerekeza amaso yayo mu zindi ngingo zigamije guhangana n'iterabwoba mu gihugu kandi ko ari ikintu babanje kwigaho neza. Byari biteganyijwe ko ubutumwa bwa Loni muri Somalia buzasozwa ku itariki ya 30 z'ukwa 10 k'uyu mwaka. Ubu butumwa bwa Loni bwafashaga ingabo za Afrika yunze ubumwe mu bujyanama gushyigikira gahunda zijyanye no kubaka amahoro n'ubwiyunge, guteza imbere uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburinganire. Somalia yijeje ko izakomereza aho Loni yarigejeje mu gukurikirana ko ibyagezweho bidasubira inyuma. Ubu busabe bwa Somalia buje mu gihe umutwe wa Al-Shabaab ukomeje kugaba ibitero kuri icyo gihugu, ibintu byatumye amahanga asaba ko hongerwa imbaraga mu gufasha icyo gihugu kubaka ubushobozi bwo kwirindira umutekano. Leta z'Ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza ko zigiye kubaka ibirindiro 5 by'ingabo za Somalia no kubafasha kububakira ubushobozi. Muri Afrika y'Epfo ho umugabo yatabawe nyuma y'iminsi 5 inyubako ihirimye.
umukozi yatabawe akurwa mu byasenyutse by'inyubako yahirimye mu mujyi wa George muri Afurika y'Epfo nyuma yo kumara iminsi hafi 5 yarahezemo. Abakora ubutabazi bashoboye kumugeraho no kumuha amazi nyuma yo kumva ijwi ry'umuntu ryavaga mu bisigazwa by'ibyasenyutse. Alan Winde, umutegetsi w'intara Western Cape, yavuze ko uko gutabara uwo muntu ari igitangaza bari bizeye kugeraho. Iyo nyubako y'amagorofa yari kubi y'icumbi yari yubatse igice kimwe yahirimye ku wa mbere yica abantu nibura 14 naho abandi bagera kuri 39 ntibaraboneka. Abantu 81 bari aho hantu hakorerwaga ubwubatsi bw'iyo nyubako yahirimaga nk'uko itangazo riheruka ry'ubuyobozi bw'uwo mujyi bivuga. 13 muri bo baratabawe barimo kuvurirwa mu bitaro. News 24 cyandikirwa muri Afurika y'Epfo gitangaza ko uwo mugabo watabawe, Gabriel Gambe, ari umufundi w'imyaka 33 yahise atwarwa kwa muganga n'imodoka y'imbangukira gutabara yaritegereje. Naho Israel yategetse abandi bantu kuva Irafa mu gihe imirwano yiyongereye. Israel yasabye abandi banyepalestina babarirwa mu bihumbi za mirongo kuva mu mujyi wa Rafa mu gihe irimo gukaza umurego w'ibikorwa bya gisirikare mu majyepfo ya Gaza. Amatangazo yamanuriwe mu kirere hamwe n'ubutumwa bwo kumbuga nkoranyambaga bikaba bisaba abaturage mu turere two mu burasirazuba bw'umujyi wa Rafa kuhava bakajya i Al-Mawasi, agace gafunganye gakora ku nyanja. Israel yise ako gace akarere kagutse k'ubutabazi. Ibice bimwe bya Rafa aho mu minsi ishize imihanda yari yuzuyemo abahatuye n'abataye ibyabo bakahungira kuri bimeze nkaho nta muntu wahigeze. Israel yavuze ko izakomeza igakora ibikorwa bya gisirikare yateganyije gukorera Rafa nubwo Amerika n'inshuti zayo bayiburiye ko igitero cyo ku butaka gishobora guteza impfu nyinshi z'abasivile n'amakuba mu butabazi. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko agahenge muri Gaza gashobora kugerwaho mu gihe Hamas yaba yemeye kurekura abantu yashimuse. Israel ivuga ko abantu 128 bashimuswe na Hamas mu gitero cyo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize batazwi irengero ryabo. 36 muri bo bifatwa ko bapfuye. Ejo Israel yagabye ibitero byo mu kirere bibarirwa muri za mirongo mu bice bitandukanye bya Gaza. Igisirikare cya Israel kivuga ko kirimo kurasa kubo cyise abakora iterabwoba n'ibikorwa remezo by'abakora iterabwoba. Izi ngabo za Israel rero ziri no kurasana na Hamas imbona nkubone. Kuri X ingabo za Israel zatangaje ko izigize brigade ya 401 bita Givati zamaze kwinjira mu mujyi wa Rafa imbere aho ziri kurasana imbona nkubone n'abarwanyi ba Hamas. IDF yunzemo ko iyo ntambara imaze kugwamo abarwanyi benshi ba Hamas ariko uyu mutwe wo ntacyo urabitangazaho. Ukurikije uko ibintu bimeze ubona ko Israel yamaramaje kurasa Rafa niyo yabikora yonyine nta wishyigikiye. Ubwo kandi niko n'umubare w'abiyi ntambara yahitanye uri kwiyongera kuko uri hafi kugera ku bantu 35,000. Bakunze wa Primo Media Rwanda, ubu tugeze ku musozo w'amakuru ari kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, ndabararikira kureba ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Bye.